mbanje gushimira Imana yo mu ijuru kuko ituboneye umwanya mwiza wo kongera kandi guterana. Imana ihimbazwe kandi ishirwe hejuru. Amen. Ubugira kabiri dushimiye abantu bose bateranye kuri uyu munsi wa none. Yego. Kuba Imana ibashoboje kugira ngo bongere kandi kuri imbere y'Imana. Cyane. Twongeye kandi gushimira n'abayobozi bacu, abayobozi b'iki gikorwa cy'inibature. Amen. Imana yo mu ijuru ikomeze ibahe umugisha bose. Bose. Kaze rero twongere tuganire ijambo ry'Imana. Umusobanuzi ari wenyine dufatikanyije nawe ndamwakiriye. Amen, amen. Imana iduhana umugisha twembi. Urakoze. Reka tuje gusoma ijambo ry'Imana rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana yadushize ku mutima ijambo rivuga hejuru yo guceceka kw'Imana. Asante. Nubwo Imana itagiceceka ariko twe nk'abantu hari igihe tubibona nyine nk'ibihe byo guceceka. Bigasa nk'aho Imana yatwimye amaso kandi itayatwimye kandi itacecetse. Yego. Ariko nyine mu mvugo y'abantu biba bisa nk'aho Imana yacecetse. Yego, yego. Reka dusome hano muri Yesaya. Ni igice cya 54 umurongo 7 n'uw'umunani gusa. Yesaya 54 umurongo 7 n'uw'umunani haravuga ngo mbaye nkuretse akanya gato ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi nyinshi. Amen. Nakurakariye uburakari bwinshi bituma nkwima amaso akanya gato, ariko nzakubabarira ngufitiye kubugirire imbabazi zihoraho, iko Uwiteka umucunguzi wawe avuga. Amen. 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 Haleluya. Amen. Yego, tugiye kuganira ijambo ryo guceceka kw'Imana. Yego, by'ukuri birashika nyine bigasa nk'aho Imana yacecetse kandi itacecetse nk'uko twari tubivuze. Ntabwo dufatira ku bibazo twagize iwacu, nubwo nabyo birimo. Yego. Ariko dufatire muri rusange n'ahandi hose no mu bindi bibazo byose abantu bagenda bahura nabyo. Cyane. Ibyo bihe birashika Imana igasa naho yatwimye amaso, Imana igaceceka. Ijambo rya mbere dushaka kwibukanya by'ukuri muri bene ibyo bihe, Imana ibihari. Yego. Kandi ibi bikurikiranira hagufi Cyane. ntabwo iba yataye abantu. Uko biri kose Imana ibihari. Amen. Ishusho biba bifite yose, uburyo biba bimeze kose, Imana ibihari. Yego. Jewe sindaba mu gihugu cy'u Rwanda, ariko igihe intambara irangiye mu Rwanda muri 1994, nigeze kubonana n'umuvugabutumwa uvuyeyo. Yego. Intambara irangiye gutya ngo bagaragaje kwigisha ijambo ry'Imana, hanyuma ngo abantu bamwe ngo bakababwira ngo nibababwire by'ukuri ngo nimba muri 1994 hari Imana iri mu Rwanda. Yego. Bitewe n'ibibazo bari bahuye nabyo. Yego. Ariko kandi Imana yari ihari. Amen. Kandi ibibona uburyo bimeze byose. Cyane. Kandi itanabishigikiye, itanabikunze, ariko ikemera ko biba. Kubera impamvu z'Imana wenda bishobora kugora gutahura. Yego, yego. Icyo dushatse kuvuga gusa nuko muri ibyo bihe by'ukuri Imana ibihari. Cyane. Ikindi tugomba kumenya ku Mana, ijambo ry'Imana ritwereka kenshi yuko iyo bene ibyo bihe bishitse,
imana iba ifite uburyo ibibona bitandukanye n'uko satani ibibona yabikoze. cyane. Satani yo iba ishaka kugira ngo abantu barimbuke bapfe bashireho. Yego. Ariko kandi ijambo ry'Imana rikatwereka yuko muri bene ibyo bihe ari byo bihe Imana iza ishaka kugira ngo abantu bazamuke mu yindi ntera. Yego, yego. Urabona iyo abantu bashaka kuzamuka ngo baje kuri esikariye cyangwa se baje hejuru nko ku nzu tuvuge, Yego. iyo bagira ariya ma esikariye kugira ngo umuntu azamukireho, kuba ari ukugira ngo agere hariya hejuru bifite ahaciye. Amena. Satani nayo bene ibyo bihe iyo abantu bahuye nabyo iba yishimira kugira ngo irimbure abantu. Yego, yego. Ariko Imana yo ishaka kuzamura abantu mu ntera. Amen, amen. Kandi ijambo ry'Imana rikatwereka yuko ari we musaraba abantu bahawe kugira ngo bahure n'ibibazo bitandukanye n'ibigaragazo. Ariko kandi no muri ibyo bigaragazo ijambo ry'Imana zari dusaba kwemera kubicamo. Amen. Hariho ijambo riza rivugwa mu nyigisho z'ijambo ry'Imana rikavuga ngo inzira ija mu ijuru ngihagazemo ishinzemo umusaraba. Amen. Kandi uwo musaraba ngo ni ngombwa ngo umuntu wese awubambweho. Cyane. Si umusaraba uriya wabaye babambyeho Yesu, ariko ni umusaraba w'ibibazo tugenda duhura nabyo, w'ibigaragazo abantu bibwira nk'aho Imana yabimye amaso yabataye. Kiriya gitabo cy'ubuzima bufite intego kiza kivuga ngo bene ibyo bihe ngo umuntu azagaragaza gusenga ngo amasengesho agasa n'aho yagomba ku rukuta akagaruka cyane. Imana ngo igasa n'iyamuteye umugongo igasa n'itamwumva. Ariko kandi hari ihumure kuko uko biba bimeze kose Imana iba ihari. Amen. Kandi ibidufitiye umugambi mwiza. Asante. Ego niko biba bimeze. Hanyuma rero ikibazo dukomeza kwibaza abantu ni ukureba impamvu zituma Imana ireka ibyo bihe bikadushikira. Asante. Nateguye impamvu zigera kuri 5 tugiye kuganira. Amen. Wenda dufatiye kuri kiriya kibazo nari mvuze cy'iwacu, iby'ukuri wenda kugeza igihe ku giti cyaje ejo uhaye uvuga sinzi sinobimenya ngo impamvu yateye biriya bihe kudushikira ni iyi n'iyi. Wenda hari ushobora kuba yaragenzuye cyane cyangwa agahishurirwa akamenya ibyo ari byo. Yego. Ariko navuze ngo tubifatire muri rusange kimwe n'ibindi bibazo byose tugenda duhura nabyo, kuko hari igihe bitoterwa no muri izi mpamvu ngiye kuvuga aha ngaha 5 nari mvuze, wenda zikaba biterwa n'iyindi mpamvu wenda n'undi wese ashobora kumenya. Kandi izi 5 si zo zonyine, birashoboka yuko hari n'undi wakongera n'izindi nyinshi cyane. Ariko nateguye impamvu 5 zituma Imana iceceka. Yego, yego. Ijambo rya mbere hariya muri Yesaya 59 umurongo wa 1 n'uwa 2, Bibiliya iravuga ngo ukuboko kw'Imana ntikwabaye kugufungiranirwe gukiza. Amen. Ariko ngo ibyaha byacu ngo bituma itwima amaso ikaduhungira kure. Bitubare. Ijambo rya mbere ni icaha ni ikintu kibi gituma Imana yima umuntu amaso. Kandi ico hafi abantu bose b'abakristo ngira ngo turakizi kuko ariko kimeze cyane. Ijambo rya kabiri, ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Iyo abantu batasobanukiwe ijambo ry'Imana, hari igihe abantu bahura n'ibibazo kenshi umuze mwumva ko abantu natwe tutari beza cyane. Iyo umuntu ahuye n'ikibazo abantu kenshi uzumva bavuga ngo n'ibyaha byiwe biha bimugaruka.
yego yego ariko ntabwo biba bitewe n'ibyaha gusa, biba bitewe n'izindi mpamvu zitandukanye. Ijambo rya kabiri, hari igihe Imana ishobora guceceka kubera gukiranuka k'umuntu. amen Mwumva igitangaza ukuntu Imana ishobora guceceka bitewe n'icyaha, ariko hakaba n'ubwo ishobora guceceka bitewe no gukiranuka cyane. Ijambo ry'Imana turasoma mu gitabo cya Yobu. Twese tuzi inkuru za Yobu ukuntu zagenze. Yobu yahuye n'ikigaragazo gikomeye kandi kivuye ku gukiranuka kwiwe. Yobu yakiranukiye Imana. Imana yonyine iraruha imwitangiraho ubuhamya. amen Imana iraruha ibwira Satani bati dore umukiranutsi wanje. Kuko Yobu yari yakiranutse kugeza ku rwego rutangaje. Bibiliya izitubwira ukuntu Yobu ngo yatambiraga abantu ibitambo mu gihe batahaga bavuye iyo biriwe, atazi niba hari n'ikosa bakoze, ariko akavuga atabana n'abantu iyo biriwe bashobora kuba bacumuye, agafata ibitambo akabatambira akabasaba imbabazi ku Mana. Yobu aragororoka ageze igihe Imana yemera kumutanga mu maboko ya Satani. Ariko ijambo ry'Imana riratwereka neza kuko Yobu yakomeje gukiranukira Imana. Abana be barapfa barashira. Mwe nk'ababitekereza namwe kugira ngo umuntu apfushe abantu 10 umunsi umwe, apfushe amatungo yiwe yose umunsi umwe, ibihumbi bigera ku 11,500 amatungo yiwe yose uko yanganaga. Nanone ntibizagarukira aho ngaho, yongera kandi kurwara n'umubiri wiwe arawubura. Ariko muri ibyo byose ijambo ry'Imana ritwereka gusa yuko Imana yari yamwimye amaso kubera gukiranuka. Kandi mu busanzwe mu buzima bwacu nk'abana b'abantu, iyo umuntu akiranutse ni nkaho biba bishaka gusigura ko nta kintu yogira, nta kigaragazo yogira, nta kibazo yogira. yego yego Ariko kandi hari igihe Imana yikwima umuntu amaso kubera gukiranuka, amen kugira ngo ayigaragarize by'ukuri yuko akiranutse neza. Kandi icyo Imana yashakaga, urumva Satani we yashakaga kugira ngo igirire Yobu nabi, ariko Imana yo yashakaga kugira ngo yerekane gukiranuka kwa Yobu imbere ya Satani. amen Kandi Yobu aragenda arabikora by'ukuri. Nubwo yaje kugira ikibazo y'isoni ijambo ry'Imana, biza byerekana gusa kuko Yobu yagize ikibazo mu gihe yashakaga kugaragaza gukiranuka kwiwe yuko ashobora kukureshesha no kw'Imana. Nico gihe yasabye Imana kugira ngo bashobore kuburana, ngo yaba yarayibonye ngo baburane. yego yego Ariko nanone yuko kubera yuko gukiranuka kw'Imana kudashobora kuresha n'uko umwana w'umuntu, nico gituma Imana yabajije Yobu ibibazo arananirwa. Ku mwanya wa nyuma Yobu aravuga ati nazaga nkumvise amatwi ntarakubona, atariko noneho ndakwiboneye. asante Amaze gusobanukirwa neza gukiranuka kw'Imana uburyo bungana, nibwo bijya byago byose byahise bimuvaho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yongera kandi kubona abana, yongera kandi kubona amatungo, amena ubuzima kandi bwongera kandi gusubira mu mwanya mwiza. asante Ijambo rya gatatu ryerekana guceceka kw'Imana. Hari igihe Imana igiceceka kugira ngo irebe kwizera kwacu. Ijambo ry'Imana riratwereka amakuru ya Aburahamu. Aburahamu yabayeho nta mwana kugeza mu myaka 90 n'umudamu wiwe, kandi cyari ikintu gitangaje cyane. Imana imuheza isezerano ryo kubyara umwana.
bukeye umwana aramubona Isaka, Mm. ariko ngo haje kuba mu minsi mikeya Imana iramutegeka bati haguruka ugende uje gutambura mwana wawe. Amen. Naho ngishatse kureba kwizera kwiwe. Mhm. Hariho komantere kenshi abantu bazavuga nyine ngo Aburahamu atarabona umwana, Mhm. ikintu cyose ciza iyo agitangiraga Imana akacitirira Imana. Amen. Ariko ngo amare kubona umwana, inka nziza inka yazibyara inyana nziza akayiha Isaka. Mhm. Imana ishaka kumugaragaza rero kugira ngo irebe kwizera kwiwe. Amen. Iramubwira bati genda rero uje gutanga umwana wawe w'ikinege. Mm. Kandi cyari ikintu gitangaje cyane, Mm. haba kuri Aburahamu cyangwa kuri Sara, Mhm. kuko Imana yari yamubwiye ngo muri wewe hazovamo amahanga y'abantu bose, urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja Mhm. n'inyenyeri zo mu kirere. Mhm. Ariko muri uwo mwanya kugira ngo umwana umwe yari abonye mu zabukuru, Mm. Imana yongere kumubwira kandi ngo haguruka ugende uje gutanga uriya mwana wawe umutambe abe igitambo, Mhm. cyari ikintu gitangaje cyane. Mm. Inyigisho z'ijambo ry'Imana zarivuga ngo ico gihe ngo habayeho gupima Aburahamu ashira ibintu ku minzani. Mhm. Aburahamu areba ayo masezerano Imana yamuhaye, Mm. yongera kureba n'ijambo Imana imubwiye ngo nagenda aje gutanga umwana wiwe. Mhm. Noneho ngo agapima akareba ate sentori ki ndekiki. Mm. Ariko amaherezo aravuga ati kubera kuko ari Imana yabivuze, Mhm. reka jewe nkora ico Imana itegetse. Amen. Atahasigaye ibindi Imana yonyine izomenya ibyo nzogira urubyaro rungana n'umusenyi wo ku nyanja. Nukuri. Nigeze kumva umuntu avuga ngo niho gukenyera umweko, kwambara umweko, gufunga umukaba ngo byavuye. Amen. Sinzi ko abantu babyibuka kuva kera muri Kongo, Mm. iyo umuntu yabaga kucisa intege kubera inzara, Yego. ngo baravugaga ngo funga mukaba. Murabyibuka muri Kongo y'igiswahili baravugaga gufunga mukaba. Amen. Ico gihe Aburahamu yaracitse intege na Sara, Mhm. ku buryo bakenyeraga bagafata bagafunga umukaba mu nda kugira bacitse intege, bacitse umugongo, igitangaza kibabayeho. Mm. Ukuntu bari babonye umwana wabo ariko mu mwanya mutoya ngo bongere kandi baje kumutanga. Mm. Ariko ijambo ry'Imana riratwereka kuko Aburahamu yubashe, Mm. aramujana, Mm. kuko Imana yari ishatse kugira ngo irebe kwizera kwa Aburahamu. Mm. Nico gituma yongeye kandi aragaruka, umwana ntiyabaga itambwe. Amen. Ego Imana yari isa naho yamwimye amaso, Mhm. muri wa mwanya wo kujana umwana, agafata umwana akamujana akajana n'inkwi. Mhm. Iby'ukuri kwari ukugira ngo igaragaze kwizera kwiwe. Yego. Ni nkaho muri uwo mwanya ariko atekereza kuko Imana yamwimye amaso. Mm. Urumva muri uwo mwanya yafashe wo kugenda kugira ngo bagere hariya kuri uriya musozi, Mm. yashoboraga kwibaza ibibazo byinshi cyane, ariko ibyo bintu byose byerekanaga kuko Imana ishaka kureba kwizera kwiwe. Mm. Mu gihe yari imaze kumuha umwana umwe w'ikinege kandi mu zabukuru. Amen. Byerekana yuko hari igihe Imana itwima amaso kugira ngo irebe kwizera kwacu, Yego. kugira ngo irebe kwizera kwacu urugero rugezeho. Mm. Ijambo rya kane, Mhm. hari igihe Imana itwima amaso kugira ngo ishake ubuhamya bushasha. Asante. Kugira ngo habeho ubuhamya bushasha. Mm. Iyo dusomye muri Yohana igice cya 11 amakuru ya Lazaro, Mhm. ijambo ry'Imana ritwereka yuko Lazaro yari inshuti ya Yesu. Mm.
ariko ngo buce Lazaro ararwara. yego Lazaro amaze kurwara ngo bashiki be baragenda baja kwa Yesu baje kumubwira kuko inshuti ye yarwaye. Kandi namwe murabyumva nyine iyo umuntu arwaye, iyo umuntu agize ikibazo kanaka azayirukira ku nshuti cyane. ariko igicatangaje abantu ni ukubona batakiye Yesu yuko Lazaro yarwaye ariko akabihorera, umuntu akarwara akaremba akaruha agapfa bagahamba. yego ngo bamare guhamba Yesu arahagurutse ngo reka genda aje kwa Lazaro aje gutabara. Noneho gatubishize mu buryo bw'umubiri, bakimubona ni nkaho bari basa naho nk'abavuga nkaho agiye kubabwira n'abagiye kubashinyagurira bati we twatabaje umuntu akirwaye, none kuraza umuntu yarahambwe agize iminsi ine yaraboze, uje kugira gute? Bashiki ba Lazaro ni nkaho babonaga yuko iby'ukuri wenda bazaga bihenda ku bushuti bwa Yesu na Lazaro, ariko kandi yari inshuti yiwe. Kandi cyari gitumye atinda aceceka kwari ukugira ngo abaremere ubuhamya bushasha. amen. Urumva iyo Yesu aza gutabara hakiri vuba Lazaro akirwaye atarapfa, nta buhamya bushasha bwagaragaraga. Byabaga ibisanzwe kuko ahora akiza abandi bose. yego Ariko Yesu arabihorera, umuntu arapfa, arahambwa arabora, mu minsi ine abona kugenda kugira ngo aje gukora igitangaza. amen amen. Ni abantu tutakibona tuza dusoma amajambo kandi akabamo gufi kuyasoma wenda ntibavuga inkuru zose, ariko nko gutekereza bariya bashiki ba Lazaro ukuntu babonye musaza wabo azuka, bwabaye ubuhamya butangaje, ubuhamya bukomeye cyane, kandi natwe tubusoma nyine twumva ari igitangaza cyabaye cyane. ntabwo byari kuba kimwe no kumukiza akirwaye gusa atarapfa. yego ego hari igihe Imana iceceka rero kugira ngo ituremere ubuhamya bushasha. Wenda kira kibazo Imana ibikijije umuntu, ntabwo umuntu ashobora gushima cyane bitewe n'uko nyine ikibazo cyari gitoya. Ariko iyo Imana yimye umuntu amaso ikageza igihe bituzononekara bigapfa bikongera kandi bikazuka, nico gihe hongera hakaba ubundi buhamya bushasha. Ni henshi cyane Bibiliya igenda itwereka ibindi Imana yagiye ikora mu buryo butangaje nk'ico gihe yazuye Lazaro, kandi ibyo zose ikabikorera kugira ngo yongere kandi itange ubuhamya bushasha, abantu barusheho kuyizera, abantu barusheho kuyiringira, abantu barusheho kuyikunda. Ijambo rya gatanu riravuga ngo hari igihe Imana iziceceka kugira ngo idukuremo kwiyemera. amen. Iyo kenshi umuntu akiyikubita ku mutima akavuga ngo iki kintu aragishoboye, hari igihe Imana iziceceka ikamwima amaso kugira ngo ibanze imukuremo uko kwiyemera. Iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya mu gitabo c'abacamanza, hari inkuru nziza za Gideyoni. Ubwoko bw'Isiraheli bwari bwatewe n'Abamidiyani. Hanyuma rero ngo kubera ibyaha ubwoko bw'Isiraheli bari bakoze, Imana irabata irabareka. Ariko kandi ngo bari bigizemo, bari batewe n'ijambo rivuga ngo twebwe ubwoko bw'Imana, twebwe ubwoko bw'amasezerano, twebwe ubwoko bwatoranijwe. Hanyuma Imana irabareka. Imana imaze kubareka, baterwa n'Abamidiyani mu buryo butangaje. Bukeye Imana ihagurutsa Gideyoni. Ico kintu cyo kwiyemera rero tuvuze,
kiza kigaragazwa neza n'uburyo Gideyoni Imana yamuhagurukije, imuhagurutsa afite abantu 32,000, akaba agiye kurwana n'Abamidiyani bafite 135,000. Urumva ni abantu bari babarenze ku mubare birenze ubwenge. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ibwira Gideyoni bati aba bantu no bakirisha 32,000. Hari igihe baje kwikubita ku mutima bati ibi twabikoze kubera imbaraga zacu, twanesheje kubera imbaraga zacu. Imana ibwira Gideyoni bati genda ubagabanyeho. Urugendo rwa mbere hahita havamo 22,000, hasigara 10,000. Amen. Imana yongera kubwira Gideyoni ati n'ubu baracari benshi. Ati amaboko yanje sinshobora gukoresha abantu bangana gutya 10,000. Imana iramubwira ati wongere kandi genda ugabanyeho kandi. Imana ibacishije ku kizame havamo 9,700, hasigara abantu 300. Wumva igitangaza ukundi abantu 300 bagiye kurwana n'abantu 135,000. Yego, yego. Ariko Imana, ijambo ry'Imana riravuga yuko yashakaga kugira ngo igaragaze imbaraga zayo, kugira ngo ejo batazikubita ku mutima bati uku kunesha kwatewe no gushobora kwacu cyangwa se n'imbaraga zacu. Ukoze imibare neza, ni nkaho umuntu umwe muri ayo bantu 300 yarwanaga n'abantu 450 b'Abamidiyani. Yego, yego. Umuntu umwe gusa, umuntu umwe yakahwana n'abantu 450. Ariko nanone kubera ukuboko kwiza kw'Imana, Imana yabanye nabo, ikoresha abo bantu 300 gusa, kugira ngo ikuremwo buriya bwoko bw'Isiraheli kwiyemera. Ejo batazoja kwikubita ku mutima bati ibingibi twabigezeho ku bw'imbaraga zacu. Yego birashoboka nyine kuko hari igihe Imana ishobora guceceka kugira ngo izoje gukora ibintu abantu batagifite kwiyemera, batagifite kwikubita ku mutima bati ibingibi twabitewe n'imbaraga zacu. Yego, yego. Ego izo ni impamvu 5 mvuze, ariko ku buryo wenda hashobora kuboneka n'izindi nyinshi cyane. Hanyuma rero irindi jambo tuja kongera ni muri ico gihe rero uburyo abantu bashobora kuzifatamo. Iyo abantu bahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo, Yego. iyo abantu bahuye no guceceka kw'Imana kugeza kuri urwo rugero, niki dusabwa gukora? Yego. Ijambo ry'Imana riratwereka amajambo menshi, Yego, yego. ariko ijambo ry'Imana riratwereka yuko ikintu cya mbere kiba gikenewe ni ukwegera Imana. Cyane. Kwegera Imana, kuba hafi y'Imana. Iryo jambo riza ritakoba abantu benshi cyane. Kenshi iyo Imana yimye abantu amaso, Yego. uza usanga abantu bahunze Imana. Yego cyane. Bakayija kure, bakahunga, bakayita. Ariko kandi uja gukira aza yegera Imana. Nubwo iba isa n'iyamutaye, iba isa n'iyamwimye amaso, ariko akongera kandi akayegera cyane, akayiba hafi. Kuko iyo umuntu akomeje kuba hafi y'Imana, iby'ukuri ibibazo birangira neza kandi bikarangira vuba. Yego, ni ukuri. Iki gihe tugezemo wenda abubu ntibobibona neza, ntibobimenya, ariko nk'aba bantu bose bari aha ngaha ndibaza yuko abakera muzi uburyo abana bakubitwaga kera. Iyo umwana mutoya bajaga kumukubita inkoni agahunga, niyo nkoni yababazaga. Ariko umwana mwenge iyo bajaga kumukubita
akegera umubyeyi we amukubita inkoni yaramuzungurukaga ikabura uko imufata. yego nukuri. Ariko uja gukubitwa nyine akababara cyane n'ushaka guhunga akaja kuri. Uwo ni we yafataga cyane kandi kamubabaza. Ni muri iryo jambo ryo kwegera Imana mu gihe tuba duhuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Icya mbere ni uko bidusaba kwegera Imana cyane, kuba hafi y'Imana, kandi ijambo ry'Imana ridusaba kenshi cyane kuyiba hafi no kuyegera. Ikindi dusabwa gukora ni ugukomeza kwihangana. yego. Kwihangana ni ijambo rikomeye cyane. yego yego. Nubwo mu kanwa riza risa n'irimenyerewe, ariko kwihangana umuntu akihanganira ibigaragazo ni ijambo rigoye kandi rikomeye rinini. yego yego. Kandi iyo bavuga kwihangana, ijambo ry'Imana riza ritubwira ngo ni ukwihanganira ibidashobokera kwihangana cyane. ibintu bigoye kwihanganira. Hariya mu gitabo cy'ubuzima bufite intego kiza kivuga kandi ngo iyo Imana ishaka kureba kuko turi abanyarukundo, ngizituzana imbere abantu babi badakunditse. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nidukunda abadukunda gusa n'iki tuzoshima. Ubwo rero bikadusaba kwihanganira mu buryo bigoye kwihangana. Kwihanganira ikidashoboka kwihanganira. Amen. Iyo turebye hariya ijambo ry'Imana uko ritubwira, hari ahantu Yesu yagiye ngashike asanga umutini udafite imbuto zo kurya. yego yego. Ngarangize arawuvuma. yego. Noneho abantu baza bibaza batese uriya mutini wazize iki ko nta hari muci wenda n'igihe imbuto zidashobora kwera. None ni gutima Yesu yawuvumye nkaho wari ukwiriye kugira imbuto kandi ari igihe kitari cyo kwera. yego yego. Ariko buriya ijambo ry'Imana ryose ryabagaho kugira ngo rigire ico rizigisha abantu. Yesu yashakaga yuko uriya mutini wera imbuto mu gihe kitari cyo kwera. Kimwe natwe nuko Imana idusaba kwihangana mu gihe kitari cyo kwihangana. yego yego. Mu gihe kigoye umuntu adashobora kwihangana bikagasabwa kwihangana. yego. Mu gihe bigoye kwizera ariko umuntu agasabwa kwizera. yego yego. Mu gihe bigoye kwera imbuto ariko umuntu agasaba kwera imbuto mu gihe kitari cyo. Amen. Kugira ngo nanone Imana igaragare kuko ari Imana. Wenda ibyo twasabwa gukora ni byinshi cyane, ariko muri ibyo zose bidusaba kwegera Imana, kwihangana, kugaragaza urukundo kuri imbere y'Imana, tugakomeza gukunda Imana tugayiba hafi. yego yego. Kugira ngo muri biriya bihe Imana isa naho yatwimye amaso, twongere kandi tubivemo. Amen. Bavandimwe, ijambo ry'Imana ryatubwiye neza. Ryavuze ngo mbaye nkuretse akanya gatoya. yego yego. Ariko ngo nzagukoranye ngufitiye imbabazi nyinshi. Iyo dusomye inkuru zo muri Bibiliya hariya mu ijambo ry'Imana, hariho ijambo rikunze kuba muri Ezekiyeli, gusa n'ubuhanuzi bwa Ezekiyeli. yego yego. Ijambo risa rivuga ngo wawa. Bariya abantu Isiraheli yamaraga gukora ibyaha, Imana yayireka ikayiteza abanyamahanga bakabanyaga kandi bakabagirira nabi. Ariko umunsi bahagurukanaga ijambo bakavuga atawa reka mubone namwe mwomera kuriya, Imana yahita ihindukirira bwa bwoko kandi ikongera kubera iryo jambo gusa bavuze, ikongera kandi igahindukirira bwa bwoko bw'Isiraheli bwa rwayitaye. Asante. Nico gituma muri Bibiliya ijambo ry'Imana zari ritubuza kubwira umuntu wagize ibyago ngo wawa. Haba n'ubwo Imana yoba yamujijije ibyaha, ariko iyo abantu bamubwiye ngo awa ihita imwindukirira.
yego. usomye hariya muri Ezekiyeli niko bivuga 25 umurongo wa 3. Kuko Imana yarebaga ikintu kibaye ku bwoko bwayo, bageze aho bayishunaguza bayibwira nabi, igahita ibahindukirira kandi. Ego ijambo ry'Imana niko ryavuze, yavuze ngo nakurakariye uburakari bwinshi ngo butuma nkwima amaso. Yego, yego. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo akanya gato. Yego. Ariko ngo nzakubabarira kugirire imbabazi zihoraho. Amen. Niko Uwiteka Umucunguzi wawe avuga. Bavandimwe, nubwo ibihe byohinduka bigasa nk'aho Imana yatwimye amaso, Yego, yego. ariko izoduhindukirira ifitiye imbabazi nyinshi. Amen, amen. Yaturakariye uburakari bw'akanya gatoya, ariko ngo izotubabarira tugirire imbabazi zihoraho. Amen. Nitwihangane rero twisunge Imana, twegere Imana, tube hafi n'Imana mu biganza byayo. Nibwo biriya byose nubwo twahura nabyo, nanone tuzoshobora kubinesha. Amen. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira. Cyane. Nubwo uburakari bw'Imana bushobora kuba bwinshi kuko ijambo ry'Imana ryavuze, ariko nanone hari ihumure rivuga yuko izongera kandi ikaduhindukirira idufitiye imbabazi nyinshi. Amen, amen. Biriya byose ntibiza bitubaho kubera umujinya w'Imana cyangwa se kugira nabi kw'Imana. Biriya biza biba kubera ziriya mpamvu twamaze kuvuga n'izindi tutavuze nyinshi n'abandi bashobora kuvuga, kugira ngo igire icyo twigisha. Asante. Ntabwo kuba ari uko twanga, ntabwo kuba ari uko tugirira nabi, ntabwo ari ukuduhana kugira ngo, kuko n'ikigaragazo cy'Imana kenshi nticitwa ikigaragazo, n'imvugo zazo buri uko zivuga gusa, ariko ni igipimo, kiba ari igipimo cy'Imana kugira ngo Imana itugeze ku rundi rugero. Asante. Nimureke twihangane rero twisunga Imana, kuko hari ihumure bwiza. Yavuze ngo azotukoranya dufitiye imbabazi nyinshi. Asante. Dukomere ku Mana rero, kandi mwarakoze cyane, ndabashimiye. Erega abantu baravuga ikintu ariko kandi kera cyarakozwe, n'ubundi ariko ijambo ry'Imana ridusaba gukomeza kubikora. Yego, yego. Nubwo byatangiye ukuye n'aha ngaha, hari n'abandi babikora wenda batari kuri uru rubuga, n'ahandi hose icyo ijambo ry'Imana ridusaba gusa ni ugukomeza kwihangana cyane, kandi tugakomeza kuba hafi y'Imana. Kuko muri ibi bihe twahuye nabyo kenshi uzusanga abantu iyo bahabaganira baje kuvuga ngo ese ngaho twasengeye ngo niki cyahindutse. Ariko iyo ni imvugo mbi idakwiriye kuboneka mu bwoko bw'Imana. Yego. Ni ugukomeza kwihangana kugeza Imana ihinduye ishimwe mu isi. Amen, amen. Imana idufashe rero kuba ijambo ry'Imana tubyumve neza kuko dufite imbabazi z'Imana. Yego. Ni uburakari bw'akanya gato, ariko izoduhindukirira idufitiye imbabazi nyinshi. Asante. Imana idufashe kandi ijambo ry'Imana rituganze. Amen.